Guys, loko u twa nga ri mali a ni deserve aka event ya wena or ka gig ya wena or ndhawini ya wena wherever lava ku ni buka kona nga ni buki mina mali na yini nga ni buki na maphorisa ya ku lava 60,000 kumbe wa ta nyika 3,000 for what? Man fukangi. Man fukangi. Man sharp, yes. I'm sharp. I'm sharp. What are the names one in them? Jewel or another sharp. I'm sharp, Mashagamelo. I'm right. There's many of the music, you know. Then I go to himself. Go support, backup. The like shikatsana kuna mchangana anano magiyani amatiko xikaya swi endla ku swilo swi langutaka swi ri easy ku munhu a nga give up la game ya music. Guys, man, sharp. I want the music you have phone in the lang. When I shim zagsak on the lang when I'm music alone. No man don't get a line. Then it's a music inquiry. I'm sure all the artists. As long as music wa Africa na ngisa doesn't matter what language yanjani ngisa music hinkwawo antlanga simrala Uganda so ntlanga Mozambique. Guys, man sharp. I'm not okay. Mavana Nicola me ku yimbelela guys. La music in it requires a lot of time and a huge skill ku kotlanisa expectation ya vanhu ku ri wena as a King Tsonga this season uitela na yini so it requires a lot of experience and time ku ri ni nyika music wa proper. Music one wa go outlangi gym na jeke lawa ni nga endla ku ni nexe ni tlanga ku music lo. So guys, ku jamuka la comment section sivana comment swo swihlangela ka n'we matoko ngwa mani mu comment ku swo mandleleni la sivana ku jamuka la comment section anili ka modi ya sharp ata kuma ni hlamula kahle sound swi lavisi swona. Guys, loko na ndla music ani engineer munhu ani kopele munhu un'wanyana maybe swi ngo kotlana na tinsimu tin'wana kuma ku ri maybe ana ri tivi or a swi boha ku ri topic leyi ni vulavulaka hi yona ni tirhisa marito mo fana na ya artist yin'wana yi nga tshama yi ma tirhisa so ni va ni nga lo kopela ngoma ya munhu a ni Xitsonga xa hina hinkwenu. Swivula swo loko ni yimbele hi makhelwani Simfree nga yimbeleli hi makhelwani mhaka ku mente makhelwani se loko Simfree a fika ku makhelwani swi vula swa ku se u koperini no. Guys, I'm sharp moyeni wa mina ne la game leyi a sacrifice and sometimes swi hundzula swiphokopoko nyana so swi ndla nga ri u va desperate hi vo matwa ndlala man swi rhandzi ku vulavula hi munhu un'wana ku biha but siku rin'wana swi ta hetelela swi fika ka ku ni vulavula swilo leswi endliwaka swo lomu ku fambeni
guys ayikhomi kahle lo mkufambeni game leyi na challenge tin'wana to tala ngopfu ayikhomi kahle vanhu va hosi ayikhomi kahle usama ufika the point ya ku ri u fila or uti pimanisa na tissue na tissue is very important loko nga si tirhisa I think loko heta ku tirhisa tissue you don't even look at it hina ta artist hi tirhisa fana the tissue sometimes ankahle bafu ankahle I don't want to go deeper on this but I'm not okay but one day I'm going to go deeper on this because I prefer ngopfu vuxaka or the favor I prefer ngopfu the favor guys ngikombela in future like if kuna van'wana kwala loko mntu a nga ri mali ya n'wina a yi worth at all ne mi nga yi buki ka swilo swa n'wina mi nga ni foneli mina na management ya mi nga yi foneli ku hi lava King Tsonga but a hi na mali wa lava King Tsonga wa ri na mali u nga n'wi fonela i King Monada n'wi byela sweswo so we n'wi lavaka ka venue ya wena ta n'wi nyika 5,000 can you do that the same people va tsakaka loko ku nghena artist yo njhe vo Monada loko ri machanganini a va hambanaki i vanhu van'we na lava va hi favor na hina van'wanyana so hi kombela ku treatiwa kahle lomu ku fambeni mativa swa vava hi swa vava master swa vava ku hundzeriwa xiphukuphuku hi vanhu loko mntu a nga ri mali ya n'wina a yi qualify guys a yi deserve mi nga yi buki ka swilo swa n'wina mancha ku vulavula hi you can listen to my music mancha a ndzi pfinyingi loko ni vulavula ni chava njhana mina a ni delele munhu hi mhaka a ni chava munhu no vula ku a ni chava ku vulavula loko swilo swi nga ri sharp if you feel like an important aka tindhawu ta n'wina mi nga ni buki ka swilo swa n'wina mina don't even recommend me I'm sharp guys I don't want to go deeper I'm sharp Mga khomi fana toilet paper lomu tindhawini ta n'wina like may use as a toilet paper loko heta ku yi tirhisa thyaka ra wena u yi lahla kun'wana na kun'wana lomu u lava ku yi lahla kona u yi flash heta ya vona hi municipality kwala va hlantswaka kona mati va tlhela mi nyika minwa futhi man sharp yafo ani lango ku vulavula but ku phovisiwa hi vanhu ntwanani na swona I don't have powers I'm not back up and saying it's fine but as a belief in my way to nyikwata hina man xavelele vuxaka na maxaka mo tala ngopfu ya mina asa ma fonelana ngati ya mina a swi bohi ku ni va na xaka mina a ni xavelele leswi swo ka swi nga hangiki vanhu vana va loloku ku pasa na vo King Monada va nyika timali ta le henhla swinene i va tata ku byela ku weta ku nyika 3.5 why va nga buki ya luwa n'wi nyika mali tala rona u yisa kwini na van'wanyana man ti lava ti favor hi game leyiwani game leyi ka game leyi man a na chomi ka game ya music mga yi use vanhu va hosi mga yi tirhisi ku mi tirhisa as a switepisi u kandziya u ya henhla u yi cukumeta hansi mina mi nga yi use as a belief I'm a very nice guy until u ni komba ku ri a wu ni tekeli enhlokweni u ni ndla xiphukuphuku
Anshapo guys, anshapo. Ore mako ani kindle la music ini, me vela ni kindle, so kindle shame. Maka nterese mo ren samba ka Xikwembu. Maka ni keza mte hlolweni. Mami ni favor ko afu wana mterese le show mo. Ntsamanya su ngoma tandeni feka ni keza mana ko la ku boha music, ani swi tena ku music wa boy yona. Guys, man sharp. I'm sharp since Saturday. I'm sharp. Mga ito sa fan to paper, guys. Mada ilaba siguro ngwane. Yes, about the junior. If you don't know the pain I'm going through, please don't even bother yourself commenting here. Love that advice tamu ina namunla. Long I feel pain, guys, don't even comment. I don't care about your comment today. That's boy got advice around, guys. Also, I'm not going to lobby man baba and got a woman. If you don't worry, man, stay in the man jam kill man. Boy, good jam. Queen, die and wait up in. Guys, if you have nothing to comment, my comment is what the one well. Our time for Osaka, I'm out of where John. Kuela wa povesevano. Apatinera anyone kufalana every day. People don't even care about your life. Kufalana patlera famba korolera. Uraba ngwana munhu nguyisa John. Kwa kundlela mali loko sa kundlela mali don't even care about them. But it's fine. Kuaba kambila me ayo. Bila me ababa. Wala ko ngaka na music na album, spend mali when everything. Then ufika la seba na ko recognize ku kuri munhu ta ku phovisa. Like really. Sina boy mga book ka susama. Man rabelero andra ku buki wa mo. Nisabelele futhi thatha. So ngandle ngara swi kahle loko swa sungula loko se swi heta loko swi fika makumu ku fana ku twa ku bava ntlhela nga vulavuli xomu ni mina na ku hi kuna munhu ku ta pfuka wona la so samani working munanda a ku banga mali yam skabora mri aba live blah something like this. I thought the guy was penga. Sabora go you work hard you kwa wena and then munhu n'wana fika emahla ka so simple. Ashe imagine mara ni khenxa usa xinkwa ndzi ri na shop ni buka George mali a ku la 10,000 ni sungula ku negotiate ni rila no ku mina ni na 5,000 mara malofu ya melani xavisa 18 rand hambu xota hi 1 rand ni ku xavisile. Loko se va swi koti ku negotiate ka swilo swa wena wa fanele ku negotiate ka munhu un'wanyana mali yi fanele va n'we ntsena hayi wa loko swa ha sungula mi nga vulavuli nchumu u voniwa after event u ya voniwa after event. I mean hambi mi loko ni nga va hakeli vacini va me hi siku ra event mundzuku na mpundzu a va nge yi kumi mali. I'm telling you that's how it is. So because vanhu va fana lava ni fanele mi hakela same day mali va yi need na vona because I know ku na mundzuku ni ta bokiwa kun'wana fanele ku ya cina vona. Loko ku ri mi tshama phuvusa vanhu mani yena mani welkona a ni tlangi mapiano mani tlangi xigaza mani welkona me ni ta vulavula ni chavi ku vulavula loko ku ri vuxaka byi fi fuck muna phuvusa ze ku ka 3 wa phuvisiwa swo a hlupheka na ta just so u hlupheka uze u hleketa no give up game le ya music i ku travela vusiku sometimes na accommodation awu yi kumi so i fanele u drive u karhela u tlhelela giyani u suka joni u fika u khozela ka N1 nghena hansi ka traka gone.
mi negotiate yini loko mi tiva ku ri munhu mi nge n'wi bukeli ko tlela because loko ni ku byela ni n'wi na 15,000 ku ta Joni I know ku ri ka mali leyi ni ta bukela na vacini va mi ko tlela mhaka yo bukela na byala na mavuswa hayi dya no lomu mi tshamaka kona loko hi nga post mara dya a buka n'wana wa munhu n'wi buke ku ta n'wi nyika byala who said we can't afford beers sweswi mafurha ma durhisaka swona mara no ivi pfuka fini mundzuku wa ku artist leya yi fere xisiwana ya fuma njhani ku yi bukisa na swona loko ni nga twala mi ni byela a ni ta vulava ni nga twala echavalala a ni yimbeleli hi swilo leswi nga ni vavisa mbilu no vulavula ni nge holovi na wena na yimbelela ngoma ni holovi na munhu yimbelela ngoma ku mundzuku ni ta pfuka ni nga ha kwatanga se ni tisola ku ni humese ngoma ngoma ni nga ta ku ni yimbeleli swo suka mbilwini i ngoma ya one nakona ni lunghisa vito ra mina ya mfalo wa ka Makhuva that's all a ku ri yo sungula na yo gcina ha hlupheka ma ta ku va xiswona mpela ni tshama ni twa ku ta ku va xiswona swa vavanyana endliwa swin'wana na swin'wana leswi vanhu va lavaka ku endla swona hi ta khawula ku tswaleriwa vusiwanini byo landzelela vusiwana bya kona vhele let me repeat one more time unbroken vulona machangani hinkwenu ni swa ku manito mi nga ni buki mina loko twa hi nga ri mali leyi mi tobyaka yona a wu yi afford u ni tela u khome price yo tiva na wena price yo tiva na wena u ri wexe why lavan'wana hi boka na vo va nyika ti-full price swi ku hlula kwini wina na wena ka ti-full price ya kurisa ku yini music mi nga mi tekela hansi no yimbelela no sense kumbexana hayi vanhu ni le ku beni ka ti-hit ni le ku lweleni vambili ya rivengo timhaka ta n'wina na ku humesa xitimela xa mahungu sweswi tatiraka yi le ku fambeni swinene how come mi nga ni credit ya enough ni na ku yuziwa hi n'wina mina hayi swa management swi tshiketeni swa management swi tshiketeni chekani la ka cover picture ta n'wi vona ka manager se imagine u bukiwa na for example ni bukiwa na Kabza a ku ela 50 va n'wi rhumela same time before na poster yi huma u ta va nyikiwa mali hi siku ra event u ta va nyikiwa ma 4,000 hi siku ra event like really guys loko mi nga voni nkoka wa yena mi nga yi hoxi ka swilo swa n'wina mani tshama ni khizamela event loko ni kombela ku bukiwa loko mo za ni vona ka ti-event ni va ni lo foneriwa or foneriwe management ya mina mina ni ku ri ma hi need ka swilo swa n'wina loko mi za mi hi fonela mi hi recommenda mi tshama mi ri n'wexe kwala mi nga ta va mi tshame kona fona ni mi swi tiva swona na hi lava mali what tsandzeka ku nyika 8,000 rand lomu n'wi charger 8,000 or 10,000 mara luwa wa n'wi nyika luwa mi n'wi rhamba ku ni endla yini ya va DJ so
Mga provisi yena. Ni vulavula na van'wana va chava ku vulavula va ta artist, me ni ta vulavula. Hawa. Hawa. Mina inyaji. Munhu la ku ngheniselaku mali ka wena u tlela u dyini u va right ndhawu ya wena yi tiveka ya popular. U heta n'wi hlamula swo tivana na wena mpundzu. Tsandzeka ni n'wi hakela. Mina ni ndleriwe favor loko ni bukiwa. A swi bohi me ku ni ya tigegini. It takes a lot of courage for me na ku ni yima mahlweni ka vanhu. A lot of confidence for someone like me. Because ka van'wana vanhu it seems like I'm mocking myself. Because it's not disability. It seems like ni le ku hluphekini loko ni yima ni perform. Kuna moya wun'wana mi nga yi kwatisi. Moya wun'wana mi nga yi kwatisi. Yes. Hawa. It's like loko u ni buka nsuka kaya ni ya KZN or ni ya Bush. Ni ku la maybe 20,000 u ni nyika 10. Loko ni fika le ni kuma swo event wa yi talanga a hi fault ya mina le or ku na mpfula still a hi fault ya mina le. Se ni fane ni nga hakeriwa mali ku nga talangi. Hawa. A phuviseni lavan'wana hayi mina. Hayi. Mani pfumela ku phuvisiwa hi mhaka ku ni xisiwana a na nchumu. Hawa swi lavi na sweswo. U nga mbi hundzuka bari. U nga ri no va mugayo ka hina. Swi. Mi nga tlangi hi hina hi. Mi nga tlangi hi hina hi. Swa vava hi mi nga howi hi hina xana. Swa vava hi. Ma tiva nga ho va ta upcoming artist. Hawa. Hlata mali mina la ku endla yini mara. Hawa.